Daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Mapadayawan kami amang isagot kada kayo iti sabali man napakasaritaan anapaulwan. Nataninganan, dito'y drama tayo. Unay neretan kaka. Imbag man kan ka paray, kayang-kayam ni bakit mo. Sakit na guyaw. Kasratigri ni bakit kao. Talaga pumatay. Nalabas mo't ano kasta pare? Di pa'y katanggal na kan? Un nga raw pare, saan laasak titanggal na? Pati karad-kad kon katanggal na. Pinanoy-noyam siguro pare. Uri, maminsan la makalawas kumamot a bitugam. Ayaw na daytan kaka. Siyak ati bitugan na. Awan ano kasta? Kapoy ka Umay ka man kiday. Mapanta ag liwliwa. Liwliwa? Iliwliwag mo, ti pan naka-stress mo kani bakit mo. Mapanta karagiti makaliwliwa asab sabong. Sabong? Na. Apay bakla ka paray. Anya bakla sa umot? Isu nga road ang mapanta iti minuyungan na iti agkakalapsat asabong. Bakla kung kunam kiden. No labsak ti agsaw kat agkukulimbitin kanyak na iti agkakapintas a babae. Unay na itang layaw. Kaya't mo kadimad ti makulimbitinan, Ay, mabuti nga kani bakit ka paray. Tumurod ka, no adunton ti agbibinggaw ken ka. Agbibinggaw manad? Wala. Bangar ken liwliwa na gijay. Inton agangay. Saan mo akabuteng ken pagan ano ni bakit mo? Unay na itang kaka. Gusto kaliyaw. Nagragsak ngayang dilaway. Kunak tumad ka. Nung awan bilib mo kanyak. Nila bakit mo ti pagbilbilibam? I miss you. Uray kumamot Miss Universe. Una na itan. Nagita atin Miss Universe. Kita buyam. Unar paray. Puna yun. Itakla makakita iti kakasta iti personal. Nagsaya at tirignar si ka. Wen, pare Orlan. Isa sa tamtag trabaho. Tapno adda aramatam iti kakastoy pagliwliwan. Una na itan kaka. Kunak no saya adag timanggad para kanibakad kan iti pamilya. Una. Para iti pamilyam dinaduma. Para dito'y matidaduma. Kapoy kanto mata ko na. Unay na itan kaka. Nagapaman ng Leo. Ni ba kumot? Sang kadamag mo tinagapwak tungkal sumang putak. Siyempre, dita Adda lugar aya adita. Basta dita na. Agpapas ka, Leo. Agpapas nga. Nga aglang ay. Tamakitam to iti udi na. Anyat ipakitam kanyak, Vicky bakal. Piloso po. Anak man nga tan. Nauma akon ang makisinsin nubangken ka. Iso nga orayam ti panawan. Oray, dagita na dramatic scene mo, bakit? Naisam kan mo, iti drama dita. Awan maalam, iti kadadengag iti drama. Agdengag kakit de, tapno makapidot kamet iti oray basit lang adal. Saan aday tala kapanunutan ti ammom? Agdengag ka, iti kapadpadam iti istoryana. Tapno ammom, no anya tilak tumot iti udi na. Talaga dramatic ka bakit? Agkapiak man pa. Tapno mabang aram tirik na. Oo na daytan.
Nakapasyar ka mat, bikay balasang kao. Uwan tatang, maumaak nga minan iti anak yu. Ha? Apay gaya kastamat tayo. Saan ka ama umaak ta, dakas na ita. Hindi nagkasar kayo, nagkinari kayo nga agpinatag, aginggat panumpalan. Saan ka na dadaulan di pa nagkasar, no pa nagdenayaw, ta nabilisyonan na jay. Saan akayat ti Diyos, tayo tao, mangipwera iti asawa na. Day tangarod kat tatang, ipwer-pwera anak ti anak yo. Narigat mo't no ipilit ko ti bagik. Ang mga numaatake aka din na oras. Jakpay kayat ti agun na tatang. Iso abagbagaan nyo kuman ni Leo. Tatalaga ama uma akon. Ay, unay daytan ka. Nay, tanda kayo matatang. Orno senyo man ti bagbagiyaw. Sa maditi kasta. Sana naragsak. Orno san ti bagbagi kung na yun tatang. Ni, naka-ornos mo ti bagi. Isungarod nga ado ti dumket kanyak ta na ornos ti langlangak. Di kayat ko asawan. Ti panagdinayaw nga asawa. Ni, awan ba't parikot tatang? Awan parikaw parakin ka. Gamdakkel ti parikot ni Vikiken ka. Ta ipwer-pweram kanumit tayo. Iso ti mangipwer-pwere ti bagina? Pinasayaat. Agsango kayaw, tapno agkinaawatan kayaw. Ay natatang, may isa kayo mo ita very dramatic. Anyang agsango ngay bagbagayo. Kat no inal daw agsangsango kami. Saan nga ang angaw ti ibagbaga kanakaw? No, saan nyo apag kinaawatan nga agasawa? Ornosin yaw tapno nasaya at tilindangan yaw. Ay no siyak tatang, mayatlat ta ti pannakilangan ko kani Vicky. Adakin ko ano made ti pannakilangan na kanyak. Ay tinasaya at agsango kayaw. O daytan ka. Andaya ti parikot mo bakit? Iraman mo pa ni tata nga estresan. Anya nga iraman? Loko ka talaga. Andaya ka man. Makauma ka. Sikat tinang ibagay ti dayta ha? Sakit sa anak ang maumakin ka. Ulbod. No saan nakakauma, saan ka kuman ngagtaltali na iti ayan dagiti babae agarang ganjang. Na, adaya? Awan mo. Agim-imon kan samot bakay. Anya agapo? Nawaya ka iti kayat mong aramiden Leo. Ngamsapay kuma, tasaan munto apagbabawyan. Aday ta ka manan. Naisem ka amang pangpang ta kanyak. Sa anak ngagpangpang ta? Kayat kula ang agnakum kan. Taadan pamilyam. Saan kan abaro? Imbagak ay abaro ah. Mabanugak kan ka. Ngam day ti tandaan nama. Awan ti umuna ababawi. Agbabawi kanto ngam naladawon ti amin. Iso ano adariknam kenakem mo, itapay laeng ket pagbabawyamon ti dakes nga aramid mo. Ha? Ay, unay daytan ka. Liyaw. Rumorta, ada kwarta kita. Ilibre na ka na Saan? Kikibay. Sikat ti agaw awis. Paggaston nakman. Amok mo't akay ayaw ti pangawisak ka. Kun sulit mo't naggastos ka. Ngamen, adaw ti agkakapinta sa babae. Mangrayaw ka. Ay, nasa mo, Norlan. Sige, mapantangarural. Talaga asaan ngagsarsardeng dadya a tao. Asinaw. Ni Leo tatang. Baka mo kayaw na mangurnaw si tibagbagiyaw. Awan mo't maramidak. Ang noumay dito iti asawa. Bagbagaak ano dungag. Ulitok ti kanayon nga bagak tatang. Makauma dadya a tao. Alyang araw ti planaw. Masapul nga da ebidensyak tatang.
Anya ti kayat mo asawain. Suruto kiti nalimod. Kat no maduktalak, panawakon. Ay, unay daytan kaka. Kung natupay kat, dayjay ni Leo, kadwana ni Orlan. May samot da dya tao. Katay na, ay inaaya nagalason. Naggayad ti rungiit na, kabayatan alala ilwon ti ampang ababae. Nini, inaprusan mo't ni Leo ti sikat na. Ay, saan amabalinday to yan? Masapul agibusa kun ti amin. Unay daytan kaka, asitgak idan. Yung goyod nak di turwar, ah? Kasano kat aghuramentado kamot na ni Diyo nagtiklab. Agwala kamot na nakaskala nakabulos at igray. Napnag ka din iti dayjay a babae? Amom bakit? Trabaho na dayjay. Saan asak tila na ilwanda akas jay. Nini, nagsani ito na itong pa. Nasansaniit pa'y tar aramidem. Isu asubadakmut iti kinasaniit. Ha? Anya ti kayat masawan, Vicky? Inaktumot agpa-apros dita. Anya, bagtit ka rin? Sika, bagtit kamot nga rod, ah? Mano ababae tinap-apro sa mitiklab? Numano, isumot ti bilang ti lalaki a pagpa-aprosak. Ha? Ay, una na itan kaka. Ay, di mo aramido na itabakal. Pangasing. Apay anak, kaya't mo aya ti agpa-apros iti lalaki kas kuna ni Leo nga asawa. Saan nakakaskan kwa na nanang? Ni Leo kundagiti kapulpulapul na ababae iti klab kat gatel. Saan kanyak? Isumot ka no ti bagbagam kin ni Leo. Pangpasakit ko lang dadya kan kwa na nanang. Ngam nakaykadeng akon. Wana nang naykadeng kon iti kahit kong aramiden. Anya nga iti aramidem. Isina kon ni Leo. No. Pagsaritaan yun day ta. Amumutan ti asawam. Nalakalangame na magangantel. Talaga kit ding awan sirbik kan kwa na nanang. Isu arumbeng laeng agsina kamin. O day-daytan kaka. Napanmod namin ng gulo ni Bakit Mau. Isa liklikan na kan na iti chicks mo di club. Nang runa ka ni Mencho Anubiam. Isil na ita. Anya, ibagak ka ni Mencho, akwa. Ibagam ka ni Mencho, baro ka. Ita, ta naduktalan nga dasawam. Sana parikot na ita. Ibagakin ko na. Anataningan ng ti asawa. Kat ison ti sumukat. Ay sas, madiday taliyaw. Maya, kat no isinanak ni bagat kaw. Den naak ni Mencho. Ay, amak kamay. Siyakat ijakon ti klab. Ijakon ti babayan na lalapsat. Tadyak kaya ta marakrak ti pamilyak. Ay, dramatic kamay. Udlaw ti bagbagak niyaw. Nagsarita kami kani bagat kao. Nagkariak asan kon nga aramidan lang iti saan na akayat. Kan lang iti bahan akagora ti Charles. Uy, good boy ka. May mayat ti good boy. Tapno awan parikot. Nawayang agtignay. Awan nilimlimad kan nilimlimangan. No sika. Angam no siya kat enjoy lata. Ay, unay daytan Leo. Talagang agsina kami nanang. Gibusa kunti amin mi. Dayta ka diti makagapaw. No apay nga imbunag mo namin nagargarot mo dito'y balay. Una nang, pati appliances sa pinundar ko. Imbunag kun amin dito'y balay. O daytan anak ko. Lipliputan nak lang arudan. Ibagbaga na pa iti chicks na. Anataningan akon. Mangiruruman. Ay madimot ati kasta talaga. Kasla kayat nan amapukaw ka dito'y lubong.
Pudno day tananang. Nataninganan kung kunana ki din. Isaasan kun nga inuraya sumangpet. Makigtutulaangan numasangputan na tibalay at tiwangwang. O day-daytan kaka. Natang, tulungan da kumaamangay ayo iti asawak. Awan mamalin ka o gimuran ti asawam. Agasumat ay magbagama na taningalan. Sino nga tamot tinang idandanon ken kuanay ti kasjay? Awan ti maidanaon. No awan ti mayes nga aw. Isa basol mo na ita. Liliklikan na kamutan na iti babaya pagliwliwaam. Awan pa yan, ti kagamit-gamit yun di balayaw. Na imbo ng amin ng libikay. Unay na itaan. Ay aywan tayo nibiki tatang. Agkariak iti sango yung ni katugangak. Adyak ton aramidon ti tina kayat. Kas kumay ti dadya ipapan iti club. Apay ngamin ayan ang tababay ngay samsamiram iti biyag mau. Amumay. Adakas ti ibungan na ita. Pakadadahilam. Awan latabo ka na maiayot ni Vikay. Ang mala. Tapno awan makunkulam. Kuyugan ka, mapan makisarita ka na kwada nga gina. Adapay larupam ngagparang. Saan aya na taningan akon? Dayta tinwarwaras mo dagiti babae. Saan kong inwaras na ita, Vicky, bakit? Tilang babae apagayaman tinang ibagaak. Naglapayag ti daga, ken nagsanga ti dila, ngem di ka nangirnad a nagsao-sao iti kasjay. Ket yan tangay na taningan akon, tinaningak metten ti relasyon ta kas agasawa. Ha? Ay, saan mo ta bakit? Saan mo ta kasta ti panangibagak? Ti kunakit taninga kon ti papan ko ija club. Taninga kon ti panakilinlinno ko karang iti babae tawal serbida. Dagi ja babae ket manglukluko lang karang iti lalaki. Itala ama amiris mo dayta? Adda limpyo aya a babae iti club. Awan bakit? Isa pang nga asim ta agkinaawatan ta kuman. Ikarek iti batog ko alangit. Agsingsing puta kaon. Nauray niya pa ti dumdum ta nga didigra. Agsingsingput kalata ah. Awan bibiyang kukankan. No kayat mo, taningam metten tabagbagem. Period. Oh, unay daytan kaka. Alalayo pagayam, aramidam ti karim, apan agsingsingput. Kan ikararagam day ta abanag, tapno tulungan na ka ti Diyos itinasayaat at tarigagay mo. Kan bareng lumuk ng tumatlaang ti puso ni Vicky nga asawa. Unay kat kaminan, nataninganan. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Nataninganan. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin ka ipanagdingeg.